Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Vina, manipod la Trinidad Benguet. Kastoy man ti konana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasarita kiti biag, tabarang makaibati ti adal, kadagiti dumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Vina. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nabartag ka manan, Lito Lakay. Kasta ka dilatan ti aramid mo. Minalam ang mabartag ka. Kat, anya ko man ti parikot mo, no kanayo na mabartekak. Alagi di, mangisaga na kayo ti kanak, tanay mabisina. Darasam. Unay kalakit din ay Lakay. Mala, umay ka nga ruda ni Kusina, ta isaganak ti kanam. Kasta man ti ko na. Agtungpal ka adagos no day bagak. Kundi ka sumanao no kasta na bartekak. Takagurgurak ti kasta. Namaram, ha? Alawanan, agsarita tantulaangan, inton saan ka nabartag. Ala, inta kita ni Kusina, tapno makapangan kan. Di ka naglaaw-laaw, tapno saan ang mabuak dagiti ka aruba. Anya mo na ti pasidam kanyak si Kabina. Ugot man ti sayo rin. Talagang awan amo ma. Pasensya kan Lakay. Awan nga minigatang ko iti karne. Iso nga ano sa munti ugot ti sayo ti asidaan. Makauma ti kasto abiyag. Awan pa naimas sa masida. Tsakla ko man nagaw-awit iti balay. Awan pa ganas. Anya? Amok nanang, uray di yung ibaga, pinagsasawan na kayo manan ni tatang iderabii. Lili anak ko, nangag mo kayam dagiti imbagbaga ni tatang mo idirabi. Wen nanang, nagmadya talaga ti ugali ni tatang. Magkumamat, no itad na kada kayo ti matmatgadan na. Hangam saan mat, gapo taarak ti pangigat-gatangan na. Apay nanang, an-anusan nyo kadilatan ti kasjay nga ugali ni tatang? Makaano sakpay anak ko. Aginggat ka ba alak? Ano sak? Gaputan na patag kanyak ni tatang mo. Malakit din. Ingka ni Jay pagadalan. Ang mga numaladaw ka pa'y. Sige nga rod, nanang. Panawan kayo pa'y dito balay. At to'y ti kape nanang. Agkape kayo pa'y. Taisumot lang amin ti adda dito'y balay. Ang mabalin ko nga ipasango kada kayo. Agyaman Vina anak. Kat, kumusta kayo mutan ditoy? Nasayaat kami matlat nanang. Ngam kas iti sigod. Nauyong latat ti asawak kanyak. Anya? Saan pa'y lagayam ang nagbaliw ti asawam? Apay, agan anos kalata ka din? Ay, awan itan ti martir. Maawatak ti kayat yung nga ibaga nanang. Ngam, napatag-unay kanyak ti asawak. Kat mang namnama akpay laang iti panagbaliw na. Ngam ano nagundaw ay timpay mo kankwana. Ay ngam kanayon na mo't asayangan. Saan latamot ngagbalbaliw? Baybay andak kumapay laang nanang. Di kay agdanag. Amukon ti aramidak. No talaga asaanan ngagbaliw ti asawak. Nga, alaa. Sika nga ron ti makaamaw. Basta di mo itulok, akabilin na kalatan di asawam. Ilaban mo mo't ati karbangam. Wan nanang, didak pa kadanagan. Kabaalak ti bagik. Sa dino man ti papanam, Lito Lakay. Awan bibiyang mo. Anya? Ala, di kan pakibiyangan no day tati kayat mo. Ngamsakbay arumwar ka. Kayat ka pa'y kumakasarita. Napatid ti kayat ko pagsaritaan ta. Anya? Tanya ko mamati bagam karnyak. Alan, ibagamon. Tanapatag ti papana kita. Kayat ka akasarita. May papan iti nalabas apa naging inom mo iti arak. Pangaasim tagbaliw ka kuman.
Amang ano niya pa iti mapagteng mo, no agtultuloy ti kasta nga aramid mo. Anya? Oy, siyabi na, ha? Di lang man isuro iti aramidag. Saan ka dumawdawat kin ka iti igat-gatang ko, iti ilom ko? So di nakarod bibiyangan, nakawatam, ha? Anya? Umay kan Marivina, agmerienda tapay. Madamdaman ton, Maririna. Adupay nga mintoy lalabaak. Umay kakit din, nagluto ak iti naimas apagsangwanta. Aginala kamot ang mga numaurnungan ka iti bannog no kastater aramidam. Kasapulan nga min, Mare. Maawatan ka, Mare. Ngam saan arumbang asubra ti panagtrabahom. Gaputa ang mga nuagsakit ka. Malakit din, umay kan. Di ka panawan dito'y paglablabaan. No di ka pala tumakder dita. Alaman laangan. Sige nga, Rod. Agmerienda tapay, sakbay nga ituloy ko ti aglaba. Agyamanakkan ka, Maririna. Talaga nasaya at kaagayam. Naimbag man ta nakapasyar kayo, tatang. Kumusta kayo matan? Mabit lang, tamang timplak iti kapeyo. Ay, nasaya at kami latam at kanina nang yaw ije balay. Ay, iwan gayam. Inyag ko dagito'y natnatang. Tapno, adamat si daan nyo Agyaman aklaunay, tatang. Ay, siyak ti mababain. Gapoy ti aramidan ti anak ko kan ka. Ay, pasensya am lata ko man di asawa am anak ko. Anusam, tabarang agbaliw tumatlaeng. Di kay madanagan, tatang. Maanusak pa'y ti amin. Gaputa ay ayatak ti anak kyo. Agiham anak nga runo kasta anak ko. Ay, di ka madanagan. Tulungan da ka amang idawdawat iti panagbalbaliw ti asawam. Katsan kami nga agsarday amang palpalagip kan ilitaw. Agyaman ak unay no kasta, tatang. Anda kayo pa'y matlagayam dito'y salas, nanang. Apay, ururayan nyo kadimanan ni tatang asumangpet. Wan, anak ko. Masapul nga urayag. Tapno adda-adagos mangilukat itiri daw no sumangpet. Aglaaw-laaw tumanan. Nakababain ka dagiti karo ba? Sapay rabiin. Sigurado nga minaparbangon tumanan no agawid ni tatang mo. Nanang, nakakaasi kayo mat. Mapuyat kayo lang arudan. Makilabada kayo pa inton bigat. Tapno adagastusan tayo. Di naklatan panunutan, anak ko. Kabailak da ito eh. Umuna kalatan ang mapan maturog. Adapay klase yu inton bigat. Masyanak lang amin kan ka, nanang. Kaanong nga taayang agbalbaliw ni tatang. Tapno sumardang matan ti panagregregat yung akasta. Jak mauma amang idawdawat iti dayta, anak ko. Kat jak maawanan iti namnama. Ay ayatak unay ni tatang mo. Kat tarigagay ko launay ti panagbaliw na. Alaan, nanang. Tulungan kayo amang ikarkararag iti dayta. Sige nga rod, nanang. Inakon maturog ijay silid. Iturog yu pa'y lang nga rod dito'y salas. Kabayatan ti panangururay yu kan ni tatang. Ay, lito lakay. Kunaktupay kat anabartag ka manen nga agawid. Sapay aglaw-law ka. Nakababain ka na iti karuba. Sigurado amat maturog dan. Gaputa alas 12 iti parbangon. Ay, awan bibiyang ko kanakwana! Ay! Rumal kayo taglalaban tayo! Ay, pangasim ko malakay. Sumrektan di tabalay. Ay! Amangan no addamang tutupken ka kadagiti karuba. Umaykan. Sumrektan di tabalay. Apay alimlim tagdagita matam anak ko. Nagsangsangit ka kadimanan. Awan da ito'y nanang. Didak pa kadanagan. Kabailak da ito'y. Vina, agmay-may sa ka nga anak mi ken ni tatang mo. Impatagda ka iti kastaunay. Sa ita,
Paspasakitan na kalaang ti awanan bain nga asawam. Ay, panawam laang ang tapno agnakam. Isurot mo ti apo ka. Sana ang Jack kabangalan nga ramidan ti bagbagayo. Ay ayat ako na ni Lito. Katmang namnama aklatang agbalbaliw tumatlaang. Inton ka ano ngay ngagbalbaliw? Agbaliw to ka din, inton makaala itinadagsan na sakit na. Di ko masawan ti kastananang. Jack kayat nga agsakit ti asawa. Ay, awan papanan na, no di kasta. Adto yan ti kapeyo, tatang. Lito lakay. Idisuklatan dito'y lamisaan. Sige, panawan kayo pa dito'y. Tapno makapagsarita kayo. Ita tanakapanawon ti asawam. Kayat ka kasarita anak kaw. Napatag ti kayat ko nga ibagakan ka. Anya amin ayat ibagayo tatang. Ala, ibagayo na ta. Dumdum nga gak. Kayat kumanen nga ipalagipkan ka. Ngagbalbaliw ka kuman. Di mo urayan ang mapirdi ti salon at mo. Gapao kadagi ti bisyom. Maasyan ka kumamat kadagi ti aginam. Nang runa ti asawam. Isaw ti ad-ada amang isaksakad iti panagbiagyaw. Kang runaan dagiti masapsapol ni Lile nga anak yaw. Pagliw-liw aklang mat ti arak. Apay, iparityo ka rin, tatang? Yan niya pagliw-liw ang makunam. Kat no isumatan ti ad-ada pangipipanam iti birok mo. Di mo pa yan mayawatan ti asawam. Ay natatang, ad-ado ti kwarta ni Vina ng amsyak. Sa may sapay, sa anak tong agsakit, nga putan na salon atak a tao. Nawatan niyo? So, sumardang kayo man, mang sir-sermon kanyak. Maring-ring akon kanagiti kakastang ay bagbagayo. Agsisinublat kay lakit di mo tinangam umay diti balay. Ala, makaamu ka nga raw na nakaw. Talaga natangkan ti ulom. Ay, di na kami tungarod pababasulan no agrigat kanto. Gapaw iti kasta nga aramin mo. Ala, wunin, tatang. Agawin kay kitin. Tadape pag nami kadagiti gagayim ka. Oh, alaom dagito a grocery, Marivina. Talaga aginatang ko dagito para kada kayo. Agyaman ak unay, Maririna. Talaga nakasaysaya at kakada kami. Maasyanak ngamin unay kan kamare. Irresponsable mo ngamin di asawam. Feeling baro naggargaraw. Kaslawan kayo a pamilya na. Gaputa tilatan bisyo na ti pangpangrunan na. Huwan nga rod, Mari. Nga mangnamnama aklat ta iti panagbaliw na. Diyak tulat ta mauma ang mga asikaso. Kan mang bagbagakin kwa na. Kaputa ay ayatak ni Lito. Naggasat a talaga ni Parilito. Nakaanos ka nga asawa. Ngam di naman laam mo nga ipatagday ta. Ipariknak kan ipakita klat ta ti kinapatag na kanyak, Mari. Barbarang makapagpanunot tumatlaang. Kat baliwan na tikas jay nga ugali na. Sapay lang ko mga rod, takas tamare. Sige nga rod, dagawid akon. Indagas ko lang ang dagito'y para kada kayo kinilili nga anak mo. Lito lakay, kabailam ka diti agtugaw. At tuyon ti kanam, inyag ko dito'y siled. Wan bakit? Kabalak. Apay lakay, ada ka di madi amarikrik nam. Ipagamlaan, taitaray da ka manan iji ospital. Awan mo di amarikrik na binabakit. Malagip ko lang amin, nagitikinagubsang ko idekan ka. Hindi panawan na napigsak na salon atak pa'y. Yung pagarup ko ini no sa anak ngagsakit kan kumapsot. Pakawanan na kumabakit.
As asikaswendak na tan. Nga ore na uyong akin kay di. Ala, taipan ka iti ospital. Ipakita ka iti doktor. Sige man nga ron. Bakit? Ikarik. Agbalbaliw ako. Namimpinsa na nagbalbaliw ti asawak. Dakkel a pagyamanak iti apo, gaputa na uray kumatlaang ti panagbalbaliw ti asawak. Ita, naragsak kamin nga agdiden na. Kastan, kitagyamanak. Tuy pagayam mo, Vina. Vina pagayam ko na sayat met, gaputa na uray mumutlaang ti tinartarigagayam, a panagbalbaliw ti asawam. Ket kadagitimat kas iti asawam asigo da mamartek, di tay kumaurayin na makaala tayo pa'y iti sagubanit, sakbay ngagpanunot tayo ngagbaliw. Ala, agyaman kami, iti panangibinglay mo, iti daytoy apakasaritaam. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod, ti pagama nagpailingad itinagan a Vina, tila Trinidad Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.